Godina je 839. Raška, zemlja tišine među planinama, šaptala je o dolasku moćnog Presijana. Iz istočnih dolina stizale su vesti o bugarskim četama koje pale i pljačkaju. Knez Vlastimir stojao je na uzvišenju iznad reke Ibra, gledajući dim u daljini. Došlo je vreme da Srbija odgovori snagom, a ne molbom, reče on svojim velmožama. Njegov pogled bio je čelik i vatra u isto vreme. U selima su se podizali ratnici, žene su plele lance za ratne konje, a starci čuvali svete zastave. Raška je disala jednim srcem u iščekivanju nepogode koja se valjala sa istoka. Noć se spustila teška i samo lupanje doboša odzvanjalo je planinama, znak da se knježevstvo sprema za rat. U zoru sledećeg dana, pred crkvom od tesanog kamena, Vlastimir je okupio plemenske vođe. Hladan vetar je nosio dim tamjana i šum borovih grana. Zaklinjem vas, u ime otadžbine i krvi predaka, da ćemo braniti Rašku dok posljednji dah ne padne na zemlju, govorio je. Ratnici su podigli mačeve, a nebo je zablistalo kao da samo gromovi potvrđuju njihovu reč. Na kolenima pred ikonama knez šapatom zatraži zaštitu svetih predaka. U tom trenutku snaga naroda pretočila se u jedno biće, u vođu čije ime će vekovima jeka prenositi dolinama. Zakletva se širila poput vatre, sve do najudaljenijih krajeva kneževine. Na istoku, bugarski kan Presijan je posmatrao mapu osvojenih zemalja. Srbi su kamen u mom putu, promrmljao je, dok mu se oko svetlucalo kao sečivo. Njegove čete su prelazile granice, pustošile rubne šume i sela. Konji su tromo gazili kroz blato, a rogoli su trubili za rat. Brze izvidnice donele su vest. Vlastimir okuplja vojske i poznaje teren kao lovac svoga plena. Presijan se osmehnuo. Neka čeka, jer dolazim sa 100.000 srca od gvožđa. Bugarska sila se pokrenula kao plima, a drumovi Raške uskoro su se pretvorili u pozornicu sudbine. U uskoj klisuri kod Rudnice, bugarske prethodnice su naišle na zasedu. Srbi, skriveni u stenama, čekali su znak. Kad je rog zagrmeo, kiša strela i kamenja sručila se na neprijatelja. Kožna okloplja su pucala, konji ržali, a zemlja podrhtavala od snage napada. Vlastimirovi ljudi poznavali su svaku stazu, svaku reku. Rudnica nije granica, već kapija naše slobode, uzvikno Vlastimir dok je mačem presekao bugarskog vojvodu. Krv se mešala sa blatom, a borba je tutnjala sve do noći. Iako manji broj, srpska snaga i planinski teren pretvorili su bitku u trijumf prve pobede. Posle pobede kod Rudnice, planine su zatreperile od veselja. U noć, baklje su gorele na vrhovima, znak da Raška još stoji. Knez Vlastimir se povukao u logor da pribere misli. Ovo je samo početak, šapnuo je kapetanu Mutimiru. Presijan neće stati dok nas ne pokori, ali mi ćemo biti njegov kraj. Vetar je donosio pesmu ratnika koji su slavili braću poginule. U plamenu je itrala nada, živa i prkosna. Starci su govorili, Bog je s nama, jer borimo se za zemlju naših kostiju. Tog trenutka rađala se legenda, da iz vatre gubitaka raste nepobedivi duh slobode. U bugarskom taboru Presijan besneo je poput oluje. Jedan knez me ne može posramiti pred carevima. Grmeo je i udarao pesnicom u sto. Generalima je naredio, pripremite drugi pohod, razbiću ih tamo gde misle da su najsigurniji. U logor su gorjela ognjišta i kovali se planovi osvete. Iz daljine se čuo zov rogova, a vojnici su se spremali za odlučujući napad. Dok su topote konja odzvanjale ravnicom, Presijan je podigao ruku ka zapadu i zakleo se da će Raška biti prah. Ali u njegovom srcu, kao senka, počela je klijati slutnja poraza. Zora 900. noći rata. Polja Raške su mirisala na dim i krv. Vlastimir je jahao ispred svojih redova,
Danas odlučujemo o vekovima, povikao je. Ratnici su udarili štitovima i nebo je zatreperilo. Sa druge strane, Presijan je razvio ogromnu vojsku. Zastave su lepršale kao demoni vetra. U trenutku tišine, dve strane su se pogledale, dve nacije u jednom dahu istorije. Potom je tutanj truba probio nebo, a udar čelika razdvojio zoru. Sudar snaga bio je takav da su i planine pozdravile jekom, kao svedoci sudbine. Kod reke Rasine krm je obojila valove. Bugari su nasrtali iznova, ali Srbi su ih dočekivali železnom tvrđavom štitova. Vlastimir je bio u središtu boja, borio se poput groma. Za Rašku, za slobodu, orila se pesma koja ubija strah. Presijan je posmatrao s brda, svestan da je podcenio kneza i njegov narod. Kada je srpska konjica krenula u protivnapad niz obronke, bugarski redovi su popustili. Sunca su se odbijala od mačeva i sve je izgledalo kao vatra koja guta horizont. Bitka je trajala ceo dan, do posljednjeg odjeka čelika Raška nije pala. Kada je noć ponovo zaklopila doline, bugarska vojska se povlačila. Izmučeni, s ranjenicima, ostavljali su za sobom spaljena kola i srušene šatore. Presijan, ranjen u ponos, gledao je Rašku kako blista pod mesečinom. Neće ovo biti kraj, promrmljao je, ali znao je da ga duhovih planina proganja. Sa druge strane, Vlastimir je stajao na uzvišenju i gledao kako neprijatelj nestaje. Sloboda nije dar, to je krvava zakletva, rekao je tiho. Na vetru njegov plašt lepršao je kao zastava opstanka jedne nacije. Kada je mir konačno spustio svoje krilo nad zemlju, Raška je odisala pesmom i svetlom. U dvoru kneza Vlastimira palile su se sveće, a narod iz svih krajeva pristižao je da proslavi pobedu. Sinovi ste zemlje koja neće pasti, govorio je Vlastimir dok su ratnici udarali peharima o kamen. Na poljima su se oglašavali guslari i pevale pesme o junaštvu. Knez je pogledao nebo i šapnuo: neka nas čuvaju naši predci. Tako je završila bitka protiv Bugara, ali počela priča o srpskoj slobodi koja neće umreti sve dok reke Raške teku.